My sme spočatne hrali prvú hru Mister Krabat a za to sme využívali klanky a trebné rekvizity a kulise Berta Ritschera. A štož je falovala, to sme sebi sami natvorili a tak, že sme mieli túto hru po mojim začinu přesvedčivo vážne rád. My sme tedy 6. júnia 61 mieli premiéru ve Krošnicach na Kraučikec Žurli a hižo ve júliu po mojim začinu 20. júlia 61 sme hižo túto hru v Nemskej reči hrali v Botach. Ja som sa najprv spýtal na Kužepad, som mi v obkladženom s barinetami zeznač, da som ja v tom celým času tiež činil, za človek jeden začuť dostane, jak tu ta marioneta reaguje na mne a kde sú tie čežišťové dybky. Mimo toho som ja potom tiež ta Lenker, kiž tam der Husepaswa, je tu młody Krabat przyszedł z Ryczał, a on je na flejcie rał. A tyś to som ja tym już zdokoniał, haczonisz, ja som popom kytro dość narokom über die Rie, ale na mnie to wielkie wesele czyniło, a to by się samo zrozumieli, że so człowiek dospał, da tu to dziwa poda, a všetko to, čo je potrebné, obklíži.